Kamemera wendete Awero FM 96.4 na TV Awero TV ni gwatanirite na ikundi gitigia kithirikari kia Yada Group amwe na kambuni inge kenda kwariria NTHUKI mbithe gukona utumiri wa ndawa cia mbugita bakiaria aria baba ingi baugite ndawa cia mbugita na nchobi ni interview mbite kwethia antu baba ingi nkombo turene aniara na NTHUKI mbithe boritwe kwebukana kinyana ikundi bia antu bara bombike kubatonyithia mantu jaja naro turiaja mujwa naro tintuko ya mbere atujite gintu kita aftercare no ntugita rira bukuthithia mentorships kana ndo ariji cia mbugita no monka bwariria antu na nguru kibucoke kairi gutega kithera mantu jira bwaberire kana bwaja bwabatongeria kijo ibakujetera so ikionto naro turiaja na mbuge atukuingia wirane bwetu kana goal ira ita objective ya Yada Kenya number 3 ira tugaga tukethirwa tukijana programs jaiji kana mantu jaja tarajomba kureta youth yamwe mono ja gukuriyewa jamii yetu na mibira ja wandi bwa miti nikenda tukomba kubariria mantu ja maingi ntu mu youth nawe irasima umuthithirie gantu karia kakamugwata nikenda kathikiria number 1 topic batendete kuigwa muno so irasima withirwe ukimenyaga na ate ukathiria kendo bagwata na ikyo ntu turiaja mwangandia na this is a place kana ni antu ara tugwita nja kibatu ja Yanda ndene Kenya kireki gutuma mbeo mbithithirwe itonya ki ndawa cia mbugita kana cia kurebia kuruki maturene na kinya taunine number 1 ya idleness na kinya mandiko jugite an idle mind is a devil's workshop kana akiri ira eti occupied ni tumika muno ni ngoma number 2 kira mpomba kurua na kira ni ngwana kuma igitarira ndari kuna thaiji the statistics chetonia non tobwa yento kigwitwa peer pressure na kwenda kuthira ugikupana mukarire jo itukubi jaira bagwita soja na ndi muyuthu akona oni igitarira ntigwita club kana raba gwita clubbing ijeka are out of the modern world. Manisha stress ni jambo la kwanza na anxiety na pia kitu tunaita stigma, watu kumchekelea, kumcheka, ameitwa nickname nyingi ama watu kutomkubali. Pia unakuta hata familia haimkubali, hawamwamini huyu mtu, wanamutenga kabisa. Hayo mambo yanaweza fanya mtu kurudi. Na kile kinaweza fanya tumzuilie basi ni kuhakikisha ule wakati anatoka kwa matibabu na kurudi kwa community, inafaa kuwa wale watu wanakaa na yeye, wale watu wa karibu wajulishwe ya kwamba huyu mtu ni mtu wa kawaida. Na kama ni tuseme ni jamii, ni vizuri tuendelee na ile program kama ile tunafanya ya Yada.